Ruhonge rwa guthingata wigirĩrĩki barabara-inĩ NTSA hamwe na anyiti itemi matongoretio nĩ thukuru wa ũtereba wa Macharia matwarithĩtie na mbere kambĩini ya kũria matereba makorwo na wigirĩrĩki barabara-inĩ ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa mambura ma thigũkũ. Felix Otieno, ũrĩa nĩ abithaa wa NTSA, augĩte gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ 100 kĩa mĩtino mabarabara-inĩ ĩracũngĩrĩrio nĩ matereba kwaga wigirĩrĩki. We are coming here to encourage all drivers na waendeshaji wa pikipiki wote kwamba tuzingatie yale masharti yamewekwa ya kuendesha gari kwa mwendo. Ukifika mahali uone imeandikwa alama ya 50 kilometers, endesha gari kwa upesi huo. Otieno nĩ orĩtie matereba kwaga gũtwarithia gari marĩa rĩu nĩguo kũrigĩrĩria mĩtino mabarabara-inĩ. Tukatai kukunywa pombe. Tunasema kunywa pombe lakini usifanye nini? Usiendeshe gari. Hapo ndio shida inakuja. Tuko na mataxis, wale wanafanya biashara ya taxi. Wakati umekunywa pombe, itisha taxi ama rafiki yako akupeleke nyumbani. Ya watu waendeshe gari vizuri kwa sababu wakati huu wa Krismasi watu wanataka kuburudika wakikunywa pombe alafu wanaendesha gari. Na hiyo inalete hasara kubwa sana. Mũrũgamĩrĩri wa mathukuru ma ũtereba kaunti-inĩ ya Kirinyaga David Kafue Macharia nĩ orĩtie matereba kũgĩa na ũgĩ wa barabara marũmĩrĩre mawatho ma barabara gũtigĩrĩra nĩ memenyerera hamwe na arĩa marakua. Ukitumia barabara vizuri, saa ile unaendesha vizuri na mimi niendesha vizuri, mwingine aendesha vizuri, kutakuwa na accident kweli? Hakutakuwa accident, lakini makosa ya mtu mmoja inaletea watu wengi sana shinda. Isaac Mugendi ni umwe wa arĩa mahutĩtio nĩ mĩtino ya barabara na kĩrengwo kũgũrũ, no mũthĩ ũyũ ndarĩ ũndũ angĩhota kwĩkĩra, akiuga ngari ĩrĩa yacũngĩrĩirie mũtino ũyũ ndereba arĩ mũrĩu na andũ erĩ magĩkua. Sisi tunawasihi kila mmoja wetu tuchukue hilo jukumu tukiwa kwa barabara. Ni vizuri wewe mwenyewe uangalie your safety. Probox ilitoka chini kama inapanda, haikuweka handi signal ya kuonyesha ina overtake. Ili overtake hivyo tu mara moja halafu ikatupata mahali tulikuwa. Mimi uwezo wangu nilifanya vile nilijaribu, nikaiondokea mpaka nikaenda kwa mtaro, lakini ilitupata hapo tu hadi kwa mtaro. Hapo ndio mambo ikakunja ikapandilika. Life imekuwa ngumu sana kutoka hiyo wakati.